ትልቅ ገንዘብ አለህና መንግስት ስለያዘብህ ነው ተቃውሞ የጀመርከው ምን ትላለህ ነው መልሰው ነው ጋፊኒ ኦሮሞ ፈርስት ቱርቴ አማማሊ ጀቱ አምፒስ ፈርስት ነው እየየም ሲዳላ ነው ይባላል ኦሮሞ ፈርስት ኢትዮጵያ ፈርስት አማራ ፈርስት ስልጤ ፈርስት ወጣ መግባት ትችል ነው ማለት ስልጤ ወዳጅ ከአዲስ አበባ ተነስተ ስልጤ መድረስ ይላልቻል ስልጤ ፈርስት ብትል ምን ዋጋ አለው That's the point, guys. Let's be serious. እኛ ኦሮሞ ፈርስት ፌደራሊዝም እንከንተል አንድ ዩኒቲ ምናምን ስንል there was a country ዲሞክራሲ የለም ግን ስርዓት ነበረ ሀረርጌ ሄደህ ትመለሳለህ ጅማ ሄደህ ትመለሳለህ ወለጋ ሄደህ ትመለሳለህ ደሙን እንደ ኢሳይቱ ጋርስ Buamal kapamma Oromo Universitate, Ethiopia Universitate. Dora sinuochu baate managalte garun dandeessu. Nagyan dursu kapammo aundau. Okati yakaltan. Bijli chindi kharab rakha hai nani shawda mina. This is deceptive. Namni azab kaisi yori zaliti. nama kareet fuudhanii dhutanii mallaqa irraa fuudhan. Amma lamaan irraa gaafa nagayaan dubbadhu warri kan wayii malee naan jechaa ture. Hangalee baatee lamatti adeemanii irraa qabanii mallaqa waliin naa qabu naan jechuu ture. So these are hypothetical things. To me, the number one agenda in Ethiopia should be restoration of peace. ሰላም ካመጣን እየፈረሰ ያለውን ሀገር መልሰን መገንባት እንችላለን። በነገራችን ላይ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የኤርትራ አመራርም የኤርትራ ሊቅም መጠንቀቅ አለበት። የኢትዮጵያ ቀውስ ሁሉም ወላፈኑ ከኤርትራ ተርፎ ያውቅም የኤርትራም እንደዛው ነው። የኢትዮጵያ ከዚህ የባሰ መፈራረስ ኤርትራን ይዞ ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ማምጣት የኤርትራ መንግስትና ህዝብ አጀንዳ መሆን አለበት። አለበለዚያ የዚህ ወላፈን እዛ መድረሱ አይቀርም። አሁን እያየነው እንደሆነ ምን ነበረ ስለነበረው ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ሲጀምሩት 2018 ወደ በኋላ ሄዱና የኔ ኢንተርቪውና ጽሁፎቹን ትግራይን ያላሳተፈ ሰላም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ዘላቂ ሊሆን አይችልም። It's a matter of geography. እንዴት ነው በመቀሌ ላይ ተራምዶ አዲስ አበባና ፊንፊኔና አስመራ ሰላም ሊፈጥሩ የሚችሉት? የሰላም ስምምነት ሳይሆን የጦርነት ስምምነት ሆነ። we end up in war. በዛ ጦርነት ሁለቱም ሀገሮች ናቸው የከሰሩት። የትልቁ ገፈት ቀባሽ ትግራይ ቢሆን ጦርነቱ አማራ ውስጥ አፋር ውስጥ ሁሉም ቦታ ተዳረሰ ማለት ነው። ኦሮሞ ፈርስት ትግራይ ፈርስት የሚለው I have no problem with it። አሁን ግን ቅልጡ ነው እነኛ የቅልጦቹ ጥያቄዎች ናቸው። ፈርዲኒቲ የቱ ጋብሌን ሱራም ፈርዲኒቲ ሊመፋሉ ፊ አማራ ወልቀብ ሲቴት የምቱ አማስ አጃዳ ዱራት ራካ ነው ኑፊ አዮኒ አማራ ገራገሩማ ሲያሳ ቀምና ጉዳይ አደቀም akkaataa seenaa itti yaadannu seenessa irratti akkaataa biituun gara fuulduraa buluu qabdu irratti hariiroo har'aarratti garaagarummaa guddaa qabna kun gaabiin qabu na caalaa namni isaan dhukkee irraa kaasanii sitti waan jiru itti fakkaatu. But the fact is akkuma nama dura jechaa ture osoo Oromiyaan nageen argannee Itoophiyaan nageen argattu jenneen the same applies. Amaarri nageen argachuu baannaan naannoon Amaaraa nageen argachuu baannaan ኢትዮጵያ እንደገና ገጡ ኦሮሚያ እንደገና ገጡ we share the longest border ወልኬሰ ገላ ኦንክሌቭ ፊ ስካተር ድረቴ ናኑ ዛኒ ገይሳ ኦንክሌቭ ኡመት ኦሮሞ ትጅረካ ጎድረ ቀቡ ኦሮሚያ ገይሳ
ለሚለሳን እንጂ ረህቱ akka simply namni laafisee laalu kana ta'uu hin danda'u. Hamma fedhes wal qoccollu, hamma fedhes mataa wal kuusu. Rabbi wal keessa nuumne seenaatu waliin nu naqee. Seenaaf duuba deemanii jiruu hin danda'amu. Waan amma jirurraa sirreessaa deemta. Faanoo Abiyyi dhiibee jette eegaa ijoolleen tun hedduun bara gaafa qabsoo godhaa turre san warra wajjin Gondarii Gojjam irra baay'ee ture. Ilaalcha garaagarummaa osoo qabnu. San booda dhufee nurratti lola baruudhaaf buuza baafate. Federaalizimii isiniif hin diiga sirna kaleessaatiin deebisa jee nurratti duulchise jechuudha. Gaafa kan funyaanitti dhachiiseeti Tigraayitti duulchise. Hoggaa alaaf keessa micciiranii harka kannisiisan warra kalee danfisee hidhachiisee Tigraayii fi Oromiyaa irra bobbaase harka nama tokko qawwee lafa kaa'annaa jedhe. Will you do it? Dhiiroo waan nuti uummata haqaati waan sirratti akka ta'u hin feene namarratti akka ta'u hin fedhin osoo diinuma fedhan yoo ta'e mataa fi meeshaa isa hidhachiisa. Amma kalee gaafa nu dha'u isaanii godaalee dhachiisuutti dhukaasuu ture. Amma immoo hoggaa isaanii wal nu keessa taa'eeti isaanii lolu barbaada. Iyyaalli hamma ammaa si godha dheeyita. Ni dheeyitanii gaafa gurguddannu. Dhufeetti dhagaa darbatee mana gala. Mana ummaa isaa jala seena. Namichi dhagaan dhaame sun manatti ol darbaa ummaa fi ijoolleen xiqqoo fi abboonis dhagaan dhayaa jechuudha. Gaddaafaa ifii uume Oromootti fiduu barbaada. Nuufi ammaan wal falmina. Wal qoccolla. Abiyyi jecha garuu wal loluun qabu. Not for this guy. It's not worth it. ምንድን ነው እያልኩ የተነሳው ጥያቄ ፋኖችን ገፍቶ ያስወጣው አብይ ነው አልክ። ትሩ እነዚህ ልጆች ብዙዎቹን እናውቃቸዋለን። በወያኔ ላይ ሲደረግ የነበረውን ትግል ተሳትፈናል አብረን። ልዩነት አለን። አዎ በታሪክ ጉዳይ ላይ ልዩነት አለን። የአማራና የኦሮሞ ሊግ ከፍተኛ የሆነ የአይዲዮሎጂካል ልዩነት አለው። ይህም መሸፋፈል አያስፈልግም። በታሪክ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ወደፊት ሀገር እንዴት መመራት ባለበት በሚለው ላይ ሁለት ትላልቅ የፖለቲካል ኮሚኒቲ ነው፣ ራይቫል ነው። ነገር ግን ልዩነቶችን በክርክር በድርድር በውድድር መፍታት እንጂ የማንም ተስፈኛ ጭሉሌ አምባገነን መጠቀሚያ መሆን የለብንም። 2018 በኦሮሞ ብሔረተኝነት ስልጣን ያዘ። እኛ ጋር አምባገነንና ንጉስ የሚሸከም ጫንቃ ስላልነበረ ስንቃወመው በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን ከጎኑ አሰልፎ መጀመሪያ እኛም መጣ፣ ከዛ ትግራይ ላይ ዘመተ። ጦርነት ውስጥ ማግዷቸው ካስጨረሳቸው በኋላ በዚህም ጫና ሲደረግብና ፕሪቶሪያ ላይ ሲደራደር ለጦርነት ጋብዟቸው ለሰላሙ አልጋበዛቸውም። ምንድን ነው ያሉት በኦሮምኛ? በራስህ ላይ መሆን የማትፈልገው በሰው ላይ አትመኝ፣ ጠላትም ቢሆን። እኔ የአማራ ሊግ ቦይ ኖሮ አብይ ያደረገውን ነገር አልቀበለውም። ለጦርነት ተጋብዬ ለሰላም የምቀርበት ምክንያት የለም። So they feel they were betrayed and they were betrayed. ትግራይ ለመምታት ስንት ድራማ ነው የሰራው? ወለጋው ሰው አለቀ እየተባለ ፓርላማውን ሲያስለቅስ የነበረበትን ወይ ነው እኮ ዲቴሉን ብንናገር ነገሮች ያባብሳል ብለን የምትሆን እንጂ የአማራም ሆነ የኦሮሞ ሊቅ ወጣት አንቂ ህዝብ ማወቅ ያለበት ልዩነቶቻችንን በክርክር በድርድር መፍታት እንችላለን አለብን። ፈጣሪ የፈጠረው ስለሆነ በታሪክ ሂደት ውሸት ለሎንገስ ቦርደርስ ኦንክሌቭ የሆነ አማራ ክልል ውስጥ ያለ የኦሮሞ ማህበረሰብ አለ። ተሰባ
ኦሮሚያ ውስጥና ደቡብ ውስጥ ያለ የአማራ ዜጋ አለ። ምንም ነገር ብንጠላላ ልንለያይ አንችልም። ይሰፋ በቃ ተላርቀን ራሱ ልንለያይ አንችልም። therefore ያለን አማራጭ ልዩነቶቻችንን ኮምፕሮማይዝ አድርገን ኦሮሞን ብቻውን እንደፈለገ አማራውን ብቻውን እንደፈለገ ሳይሆን ሰም ጊቭ ኤንድ ቴክ ተደርጎ ሀገር ማስቀጠል ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቅድሚያው መሆን ያለበት ሰላም ነው። ኦሮሞ ፈረስት ነው፣ ኢትዮጵያ ፈረስት አለ። ሰላም ፈረስት ነው ያልኩት ምክንያቱም ሌሎቹ ጉዳዮች ደውልከው ያው ጦርነት ከሄደ ኢትዮጵያ አትኖርም፣ ኦሮሚያ አትኖርም፣ ትግራይ አትኖርም። I tell you this as somebody who understands history and political situations. ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ብሎኗ በሙሉ ይላል በገደል ላይ ወደታች እየሄደች ያለች ሀገር ናት እያሉ የሚናገረው ለዚህ ነው። ሶ ሰላም ማምጣት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። My brother asked me, brother from Silte, is this for only for Oromos? No, it is not, and it cannot be, and it should not be. There is no problem in that region. One person, one group of people, one ethnicity, one religious group can solve. The level of fragmentation, the level of moral decay, the level of economic distribution that has come over the last 6 years, and of course before that, is so complicated. No group can resolve the problems alone. So, every group of people in that country need to cooperate, need to communicate, need to converse, and we need to be ready to compromise. The first step should be to stop the wars in Amara and Oromia, and to stop Abiy's march towards a new war with Eritrea. Not because we have love for Isaias or we are hate for Abiy. Because first of all, the war will be in Tigray. It will be more devastating than ever. I don't think Tigray can recover from that. I don't think Ethiopia and Eritrea can recover from another war. Therefore, we need to make sure he does not plunge us to another war. And this is not something Oromos can do by themselves. We will do our share. And we are doing our share. We are speaking loud. And we are doing everything we can to make sure it doesn't take us there. But we need everybody to participate. What's your goal for going around? Not to sell the books. You could buy it online. I could sign it online for you as well. Technology, I lost it. I'm going around to raise awareness, to communicate, to converse, so that you already know the problem of the country. I just want to ring the bell so loud that you don't go back to your bed and sleep. Because the danger we are facing is the kind we have never faced before. Oh, we've been in war. Last year, the Open States have been a product of war, no question about it. But we have never been to the kind of war. Not only because the domestic forces are at each other's throat, but also external forces are deep in our politics, deep in our security forces on all sides. So we have to make sure we restore peace, we restore the state, then we will have a platform for repairing any damage Abiy and his predecessors have committed. Qabsoo irratti buleessi kaase sunna yaachisu isa dhaqee booyi nagaa kana fakkaate gara teessina gaafate hedduu isin cinqe walii wacuun gaarii kan waas geenye bar yeroo hunda kan jedhu naaf hedduu ta'u kan ta'e na dhoowwoo dhibaateeti ijoollummaan keessa guddadde. I love the debate. I love when people oppose me, when people criticize me. It sharpens me. Duras bar tokkummaa jennee haa wallifu malee
Duras ber, ugawiyan ni imus ber kan hiru kabat red dura. Don't forget that, yeah. We need a critical mass, sizable critical mass. Kafuldo dem. Revolution kami u jijiran kami u maximum 3% is actively participate with a bank. Sarkar dadda nam khe nirma chadin. Karaf mormi amma namunni dadda jinan karo jin kapsa ture. Mormi bakenya mormi makau. Garib wan usia juga galu fi dabura kamu mormu jira. Garib tu motumma oromoti khanafu tuneo ko fi tanawla na khajaw jira. Galin khamana adama kabate lafi koker rakkatte jira. It's all legitimate, you know. Bukan apa berbundimu. Kanggalin dia hagal tu huwe buat. Ka motumman tu yoguf degaram thana jausi. Dukuma kaba. Kamana jama kabus for one case aku buat itu jari bijati lalina, you know. So it's fine. It's okay. We know how to navigate this. Jinka mina. When you tolerate more and more. Asbani likimale asbani. Nama sirni su rashalu rakofru. Fi safata walun. Sun harami. That should not be tolerated. Morbun, falmachun, malgochun, no problem. Kaite garu one clearly srintari. One yakka tay. Namni akkamitti bartukutuku mananja. Hai. Pergurban rashana su shani dananja. Shani mi shaitana yote namar kan qabdi. Gabufte oso mana mutin dakira kamajinta. How can you justify that? And America, they say you want to justify that? That's bullshit. You know, I cannot tolerate that kind of stuff. Beyond that, konga bu mormin bila, tolerate kuda dirna. Dibba, ini lagi dibba. General understanding ko berban. Khabira, tinggal udah me anasau, abi orang Muslimana. የሚደግፈው አለ ግን ሪሌቲቭሊ አይ ቲንክ ዊ አር ቤተር ህወሓት በህዝባችን ላይ ያን ሁሉ ወንጀል ሲሰራ አንዱ ኩርፊያችን በቂ የትግራይ ድምፅ ወጥቶ አልተቃወመም የሚል ነው። በኦሮሞ ግን እስር ቤት ቢኖርም ኮራለሁ። መጀመሪያ ጦርነት እንዳንገባ ከፍተኛውን ድምፅ ያነሳሳው ኢቭን ከትግራይ በፊት የኦሮሞ ሊግ ወደ ትግራይ ጦርነት እንዳይገባ ከዛ በኋላ በጦርነቱ ወቅት ኦልሞስት በአጠቃላይ የሚባለው የኦሮሞ ተቃዋሚ ኢቨን በስርዓት ውስጥ ያሉ ጀነራሎች ሳይቀር በተቻላቸው መጠን ወደ ጦርነት እንዳይገባ ከዛ በኋላ ያ ጦርነት የሚያደርሰው ክፋት እንዲቀንስ ላውድ ተቃውሞ ነው ሲደረግ የነበረው እዚህ ውጪ ማለት ውስጥ ከዛ በኋላ ጦርነቱ በፍጥነት እንዲቆም ግንባር ቀደሙ ሚና የተጫወቱት የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው። አወዘር አይ ነው ባንስማማ ከውጭ ሲደረግ ባቢለስ ነበር ሲደረግ የነበረውን ጫና ከውስጥ እጁን መጠምዘዝ የቻሉት የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው። ንፉቅነት ነው የሚሆነው ይሄን ክሬዲት ካልሰጠን። ያ ማለት አብይ ስለሆነ ስርዓቱን የሚደግፉ የሉም አሉ። በሁለት ልከፍላቸው ትችላለህ። አንዳንዶቹ ከማላቀው መልአክ የማውቀው ሰይጣን ይሻላል በሚል ወይ ደግሞ ከባዕድ መልአክ የራሴ ሰይጣን ይሻላል በሚል ብሂል አብይ ከወደቀ ወደ ትላንቱ እንመለሳለን በሚል ብሂል ይደግፈዋል። ሌላው ተጠቃሚ ተደማሪ ነው። ምንም ይጥፋ ምን እኔ እስከጠቀመኝ ድረስ ልደግፈው የሚል ነው። በጠቀምተ ሊሆን በኦሮሞ ውስጥ ለዚህ ሰውዬ ወንጀል ያለው ድጋፍ በኦሮሞ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በብልጽግና ውስጥ በጣም ትንሽ ነው። ኦፒዲዎች ሲሰሩም አገልጋይ እንዲሆኑ ስለተሰሩ
ማን እንደሰራቸውም ታውቃላችሁ።